In occasione del centenario della Società Cattolica a Gaiassa, un gruppo di amici della nostra valle, Iso Verde, a Val Ponsevia, a Secca, Manessem e via dicendo, si sono riuniti per cantare due tralleri, invitare a questa società. Come da buoni senesi si sono trovati poi davanti a una fiamma anguilla della gente. In quell'occasione, mia casa si trovò o far Natale, fotografo di fama mondiale. Con il suo collaboratore, Hugo, indispensabile e sensato. Campo sciuro, registrare questi nostri canti che sono così belli. Avete capito che parla? O lo bacchi. Dito questo, vedevo che insieme a me a cantare. O Tonino da Fula, o Fabio, o Svacchi, o Luciano Portuale, o Lino Brandin, o Lino Ruan, o Luigi o Crimine, o Liliano, o Ferdi, o Renzo, o Mario, o Ciccio Chitarre o Pietro. Tanti auguri e buon ascolto. A me amica lo dito, e tu sei ciò che padete, ma se non me lo mette, guarda di me lo mette, la 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 la
Sete fragita lodemi, Canada di valenti, Canada di giordeni, sotto punte di faccia balla teteri, cantami di me faccia di te, la stazione